يعني يك جبركو دجوا كمدا يعني وك نتوجي جن يعني نتود هاتا إنكار كرن هاتا رد كرن ناكو كين نتوي كود هاتا جيان كرن وكي قالي كرد تسريدا ناس نماوي تنيا كملكاوي يعني زمانيوي چانداوي هر ملي دد هاتا إنكار كرن هاتا رد كرن ev dicivakê bigiştî ama kêleka ku dicivakê giştî di jinê de jî elbette va nakokekî pir kwîr ku da avakirin da çêkirin taybet jin wek dayîk jin wek jin di hemû evên civakê de tu bi zimanê xwe daxeve ama ji derve de nîne tu di malê de heye yani tu dikare bike ama tu ji derve de nikare tişkî cudatiriyê ku tê ferskirin li ser te û yek jî yani بەرامبەری vêna bi komkujî re rûbirû mayîndin tinekirin yani ne tenê ku wek nasname înkar dike çand înkar dike ziman înkar dike wekî hebûn jî tê hedefkirtin tê tinekirin tê kuştin ev nakokekê ku dihate jiyan genç sebebekî ku di jinê de yani hişt ku lêgerinên cudatir bide avakirin bide çêkirin û li kêleka vêna tabî wekî di nav civakê de ji tê jin ji xwe wek netew jî hatiye înkar kirin ama melekî de jî wek jin jî heman demê de tê înkar kirin tê tinekirin ev de gelek civaka diva wisa ama taybet jî ji bo civaka me ji ber ku em dibêjin yani yan jin çi jî bike çi bixwîne çi bielime çi kar jî bike dawî de yan ya bave yan ya birayê yan ya zilamekî ye yani pêşeroja wêna ji dervê vêna jiyan jê re nehiştiye çare jê re nehiştiye ji ber vê jî lêgerin yani di jinê de her tim yani neya xwe ye ji bo hinekî din e çi dike ji bo hinekî din e ji bo hinekî din razî bike ji bo hinekî din xizmet bike ji bo hinekî din kêfxweş bike ji bo hinekî din fedakartî bike her wiha hatiye mezin kirin yani ji vî rengî tê nas kirin ji ber ku tiştekî hes dike tiştekî dixwazin na tune ev hemû yani milê ku dihişt di jinê de yani berê de nakokên ku tên jiyan kirin ama kêleka vêna ew di nav civaka me de yani mînakên ku dihatin zanîn belkî tek tûk di nav dîroka Kurdan de jinên yê ku mîna zarîfeyan yê ku ji kem de di dîrokê de ji te li ber xwe danin li kêleka zilam tekuşîn kirinin ama yan wê were kuştin yan ji wê tekuşîn bike ji ber ku başka çare ji em nehiştine mînakên kêm jî bin ama evekî wiha hebû yek jî li kêleka vêna li parçeyên dinê Kurdistan de dikarin bêjin jinên şoreşger yê ku derketî ev jî bixwara fikrekî ku da bi ava kirin lêgerinekê ye azadiyê tekuşînê hebû yani ê heyî qebûl nake li hemberî dixwaze bisekine ama wê çawa bisekine lêgerinekî divan milan ji bo hêna destpêka şoreşê de demê ku êdî gel rabûn li ser piyan sistema desthilatariya heyî her warî de înkar dike red dike dikuje tune dike winda dike destdirêjî dike her milîn de yani tu nikare derkevî ji derve de tu nikare ser piyan nikare li ber xwe bide tu nikare mafê xwe bixwaze milekî de ji va heye ama derfetek hatiye avakirin civak hemû li ser piya ye di nav vêna de jin ê ku herî êşiya ye yani her milî de demê te bigire dest wek me wek netew wek sinif yani çînayetî wek cins yani her milî de ê ku zêdetir êşiya heye ê ku zêdetir ji vê xwariyan jî êşa wî dikişîne jin e ji ber vê yani pir bi wisa bi zanîstina ama demê ku jin rabû li ser piyan di serhildanên destpêkê hat avakirin destpêkê serhildanên ne çekdar wisa millet rabûn li ser xwe her derê bi hezaran milyonan însan rabûn li ser piyan mafê xwe dixwazin çünkü herkes ji vê stema heye dêşe herkes jê teعدارê xwarî ye herkes jê rehetsiz e çünkü destê qismekî kêm her tişt bi dest xwe de xistin elbette ji vana hemiyan di refên herî pêş de jin bûn ji ber ku me got ê zêdetir wê ihtiyacê xwe dibîne ê ku zêdetir tînê azadiyê ê ku zêdetir êşa wê kişandiye jin e ji bo di refên herî pêş de cihê girtin ama demê ku dît tu erê tu li bê çek radibe li ser piyan tu dixwaze xwe biparêze radibe serhildanan
اما ای هم برته به سلاح هم تب سرته ده ای هم برته به بمبایان ایلیشتت که ای هم برته تی تداویج زندان تا ونداد که تتونه که تجاوز که تستریجل تد که چاره başka yani neş dorte de ko yani taybet vek xabat leşkeri vek çek yani millet çekdari de derket napişan kanım bir rengi yani ev ki xazayı aslında derket beşte usa pır bir plan pır ma hazır kiriye na ama her ko hem berta her daha dijwartır tepserte daha hışk tepserte de udem te gerek xob Paris yan te bimre yan te xob kujetin karjiyam kadvesta mahide yan avtet kuje ويان جي شخو يعني فيزيكي تنا كوجا جي اف سيستم هاي تتكوجا تتفات السنة تتنادك يعني بحر ملي دا جمرني زياتر يعني جمرني جداتر تريش ترى نهشتيه جبر بيم كان يعني جن دمي كوفادر كاتورتي شخو هر مرنا او زمان اشكتاري خب باريس دبا استيدا نوما ترس هيا يعني ازي تشاو تشك راكم جاريكي سلاح تشاو دس بخينم از چاو خب پاریزم از کارم شربکم هم بری تا پر بدجوار بسرتتی تو کار لهم بری بنا بکات تو نویات نزانه توی ضعیفه توی هرتم موسا هاتی مازن کر هرتم او فکر اشتر هاتی دانیندن امکان بج موسا يعني بيكو پر بلان اما ايشا هاي وتشتي تيجيان كرن وملكي ده ظرفي هاتنا وكرن كيم بيجوسا بتشوك بيجي اوك هاتي بكرن يعني ريك هاتي بكرن دبر ريه دمش اجبركو باشخر ريك دن حمو طاري ريك دن حمو يمرني تناكرني ابري اساس بيش اخو قلت لهم كامل وها يعني برو بخبطي ده شوندن البته نب دست بکی نب هجماری پرزیده هجماری بچوک چوک کم چونکه يعني دمی کو جواکی ودیت هر چو بشتر بین زیاده تر بو هر چو باوری ده زیاده تر بو هر چو داخوازی بهتر زیاده بو لکلکا کو ترس لکلکا کو بباوری اما از بک يعني تشكينو يا اما از بجرب يعني başka çare ne o zaman az bir بجربي كان من في عود وصا بشتر بينك هذا شكر يعني راست جواكي كيكو هي هرتم يعني دنياي تبعي هرتم ارتش شر زور عسكرتي كار اسلام يعني گشتي امكانم بيجن تك تو كنك جهان نمونين جدان هبن اما ابناء او قاعده گشتي هي ناغهرين بگشتي راستكي وها هي هرتم جنيا يعني افكارنا كارين پر زورن كارين پر قريجن كارين پر زحمتن كارين جرا پر فيزيك تخواستن شدت تخواستن اما تخوازای جنيده شدت تنت خوازای جنيده پر نارينه خوازای جني زحمتي راناكه زوردار راناكه جن پر هستياره شرط شتكي کو هستان دکوجه يعني تنادك یه هست خواه نکاره بکه راسته کی وها یکو حاکم تایبت دجواک آمده البته واهین ده زیاتر دپیشته چونکه دجواک آمده نتنی دواری لشکری ده کو هانی جن نکار بکه يعني تایبت دجواک آمده یکو باندورا دین پر ده حاکم تر له باندورا عشیرتی هین ده زیاتر لسره باندوران فکرین فوضالتی هین بتر لسر ده خورته و تایبت جواکی کی کو بندست هرتم بترس نزیکاتی کرن يعني جن نکار در کبج در وقت نخوا يعني شویش خو هیچ نابه در کبو انسان کی يعني هر در ایدش تبنت تبخو يعني جد استريجل تبكه بروجي وصا يعني جن جرك الكلاكوي يكهبه بتناخو نابكو در كبه ديسا جن مشتاق موجود جن اشتا شخبك ونازك يا مالي يا كاري مالي تكتني اري دربه دهنه كاران دك اما كارن سبك كارن وصاب بتشو كارن بسيط كارن تكنيكي امكان بيجن لي كارن دن فيزيكا جنش خوراناك نكاربك منطقك وهاي كهرتم خصبون سري جواكي ده حتى بري زلام دايك المبيا ايدي جمره يعني وقص بيقنا بوكي دايك بخوا زارك خال قربي ما زندك دايك بخوا بينا فرزك لسركتشن خو تايبت جن يعني تايبت شرنا القر قزايوية يكي شربك وكي زلاما غيرك جن وكسانكش قزايا خو دارت كبه بفيرنجي لي ما يذكرن وهر وها يعني جن بتاني نكار تكاري بك جن بتاني نكار يعني درك بجدر وكسانكي وتشكي
پر خراب بش کنترل درد کبه یعنی ایدی يعني و يان شو مالبات اير بينا قبول بك جي مالبات اير نباشه كو كاتشين وان سانكي وصا كاتشام بشك در كبش در بيبان عرفوا عادتين كو هنن سانكي يعني براداي بي بيبانه بي اخلاقه نباشه جواك وصالي ميزات كي يعني مالبات بخزاتن و ايدي بي اقنا بكو نابه تشبي جواك جي وصا نزدبه ناهيله يعني تدر بيوان بيبان اشترى دانه تدر بيو كاركتر نكبه پر به پیلان پر به زانابی پر به زراف یا هاتی رونشتاندن جوانا حمیان ایجا شخوا در کتناش دربه و قص زحمت ادنا وانا حمیان ده کاری هری زحمتیه هری زوریه کو هرتم کاری اسلام هاتی دیتن لشکرتی تو دناو دبه جوانا پر زحمت بو یعنی وینا جدر بده جوا پر زحمت وکی جنجی یعنی دست بکی وقتی تو دبجیره جی ازی بکاربم یعنی بسالان جن شو هاتي ما ذكرنكو از نكارم از يعني بي إرادة بي زانا بوين بي ترجيح سانكي دركبه وي يعني يكجي هركس شعبك جدال تميزت هركس إيرشتا بك تبخوا إيدي وصلتك تمزانة شاب مشى تمزانة شاب باخ تمزانة ترجيحك الراس بك الشاب ميزة بك شاب بجيرة هرتش دستا قرتيه اجبنا جنجي فا برزحمت بكو بيا قبول بك ازدكارم بكم راستا خواستك كي هيا راستا جيانا هيا قبولناك راستا برناكو كيان جيان دكه اما دنا وانا حميان دجي ازي بكاربن بيا بكم ارين ميناكن وينا هنن اكو ام جي هيز دقرن جي مصا باوريه دقرن هنن جنين وصا دركتنا قرنن اما هرچ قسم بياد بجنا ما دوري ما يعني جنيز دا مناديتيه دبيجن ايكول برخدانن ايدي ديروكي دا دركتنا ايكو نها ل قادين دي تر البرخده دنجنيكو تاكوشين كرنن دناب حركتين رزقاري نتويده جدا جدا جنان جه گرتنن ابجي تينا گوتن اما چاوا جه گرتنن هرتم بچاوكي شبه وشك هرتم كو سانكي نكريه يعني جكربه وصا سيستم هاي اساس بنا وصا تخمجين مدكو جن دي صاد ناب كاري لشكردش كاري پاشيدكه كاري شر نكار بك شر نكار بريفه نكار بده مشاندن دناف شر ده اساس جبوي كو وكي داعش وهناك هزيدي جبيا خاصنا وبكن جن دناف شر ده جبوكو غريزه اسلام ده بتراو بك جبوكو هستي اسلام ده بتراو بك جبوي خدمت جبو اسلام بك جبوي وي هاتي يعني جبو كاري بشتي كاري تالي بك كارن تكنيكي وصد هازتر بده مشاندن ودناف قالك ارتش عند اشتر جن هنن اما جن يكو وقت ما قلت وان كارنا بريفت من يعني كارن نه اساس كارن بشتيكو ددمشان ها كاري برجرينجن ام بينا نغو بچوكت بين اما كارن اساس تنه جبونا دجي برياري ده تنه دجيكو اساس بريفه بب تنه ونب ناصله ما خويا نب خويا سربي اساس البته زحمت بو يعني الهمبرمان حمو زحمت يعني يك ايش دربه تو يجم بخوا يعني جم بخوا جي بينا باور كرنو بينا يقنا كرنج برزور بو البته نه حسام بو لی پیل به پیل گاو به گاو ویا مکاری بدش کن بری هرچی تکوشنان هم بری خوا آواکن خوا چه کرن بقیسی کوجنه خوا آواکر خوا چه کر جواک شکاری بکاری نه تکوشنا وینا دی جواک دی شکاری بده جواک جویا دیت يعني دست بکی ایکو سانیز بون جن که من جن نکاره جن بتنا خو نکار در کبش در جن بتنا خو نکاره بمینه جن جمالی درکت سانکی خلاص تنبو شکستیه داره شکستی وقت برید گوت نیاج اشته بیز لام نابه هرتم گرک کرد که یعنی جن بیان و جبوی مالبات هندره مالی ده یعنی در وی مالیج در کبشته مرنه یعنی باش خاطر چاره وینانینن ایدی دکاره ویا بکه دمی کو با هاتی تنملی جواکی ده جی ایدی گوهرتنه کی بخارا دعوا کرن جبوی نام تکان ملی یعنی باندوره کی وهاد یعنی باشتر بوینا جنی را بوینا جنی جن دناف شر دمی خودیت خو آواکر خو چکر اساس جواکش بخارا آواکر خورا چکر جبوی جی شورشه کی جواکی امن بیجن یعنی شورشه جنی شورشه جواکیش گوهرتنا جنی گوهرتنا جواکی جواک گوهرتنا آواکرن چکر يعني باش تربونا جن جناف خبطن لشكر اري بر بخارا بر قالب وقانون هي بر ذهنيته هي شكان بخارا قهرتنا كده واكن بيمدا اما يعني بيا وصبر او تشنا بود تجاره كده قاب بيا هتا وكن چكي جن دمي كو تولي بو اساس بي بلان او ساز يعني بينا حمو بو قهرن مز ابات كم از چت كم از
yani belki veya pır bulusa planla hata çekirin ama her gave ki bukhara guhartna ki davakin. Çünkü beştarbuyna jini demi hata çekirin de despeke de beko vena pır hesap. Ama madem ki eriş ser hebuna te heye و taybet ji wekî jin herî zêtir tu ji vê têşe ji bo yê her cihê de cihê xwe girtin di hemû gavan de ji bo ev cudabûn hişt ku were avakirin yani jin di nava şer de jî hebû jin silah jî girt jin di serhildana de jî hebû jin di mewziyan de di cihên herî pêş de jî cihê xwe girt jin di cihê biryarê de cihê xwe girt di nav şer de di nav zarfên herî zehmet de cihê xwe girt wisa xwezayam dikare gav bi gav wisa evên leşkeriyê tê de hişt ku yani kesek o hat fikrin eko şxwara wisa fikrin eko astangî jî didan çêkirin ama vê beşdarbûna jinê hişt ku vêya were şikandin hişt ku vêya were guhartin yani ev hişt ku mantiqên me yên hem leşkertî mantiqê me yên hêzên leşkerî ji yê din cudatir be yani vê beşdarbûna jinê ya ku hey ev esas vêya bixwara guhart û rengekî nû da ji şer re rengekî nû da ji hêzê re rengekî nû da ji jiyanê re yani من گوت بشتربوینا جنیش همو وان کلیان کو چه بود ناف شورش دحمیان ده جه خو گرتن بیکو تکوی تردد بیکو خود پاشته بهله بیکو تکوی قایگین جداتر ده همو کلیان ده دمی جه خو گرت اف لسر جواک سر ظلام جو گوهرت نکش دا واکن دا چکر اما تایبت ویا بشاره کوبانه را چما daha جداتر بجبر کو شرین هری زور هری زحمت امتکانم یک جوان دمام بو بری ونا ایرشال سرشنگالی ها براسته وک هزین مین وریه پگویه پیشجنال دجی خوا گرتن اما direkt bu demir ایرشال سر کوبانه چتن هری هوف دو دنیای دتی ناس کرن تکس نکارل هم بریوان برخوا بدن براستی با آوایی کی پر بقریج ایرش کرن به پیوان ایرش کرن و هری زیتر جبه هم برجنی و ادام دیار کرن yani ne tahammül kırna denge jine bile kon ne bihizin jin biçuk diten erişi jine kırın şahsi jine de civak kuştan tine kırın halandan onda kırın tişekot şangali de derket o çevun جبنا بشتربنا شري كوبان الهمبر به هو في الهمبر به زحمتي الهمبر وان زورا شركي كوبر بي بيوان شركي كوبر بي كودنجتي دهبه به هزکی پر منظم سرتدتی اما تجی هم هجوماری که کم هم به امکان کم تل برخواده ده. جبنا وی بشتربنا جن تایبت یای پجیجی کدنام بیشتر ده هات چیکن و کهزین جن اوج پر گرینگ بو یعنی اکو هر زیتر باندور ده واکرن دوی ملی ده یعنی همو قادن تکوشینه ده جن هری زحمت جن پیشته بو حتا یعنی نه جن دناو ده بو جن پیشته بو جن بری و بر جن فرماندارتی کر جن بدل دان همو زحمتیان yani وی جن هیم بتر بهستر کر هیم بتر خورتر کر پر زور پر زحمت ama via demek o da ava kır ev hiç ko yani herkes him beter bavariya xo daha xurtir bibe cê ku jin tê de heye esas şert burada hin daha bi cesaret hin daha bi irade hin daha fedakartî hin daha xuluqdarî hin daha zengin tê meşandan li wirde teslimiyet tune li wirde tabi bûyên tune ye yê kesekî din bûyên tune ji boî xwe yê xwe بوی همو هزا خو بیا شر کردن تشتی کو ریوانان تشتی کو آرینان دا دیار کردن بابو اساس جبو وی مساج ملی جواکی ده پرخوش هات کرتن امتکارم بیجن راست بدلین گران هاتن دانیدن پر بزور و زحمتی و هات اوکن اما yani va پر گرینگ بو جواکی ما تواهی ده ویا دیتن و جیو شو نه امتکارم بیجن دمکی جدا بو yani hatta şerri kubani ama şerri kubani şun da idi هین ده خواب هیز کردن هین ده بیتر خواب ریخ خستن کردن هین ده خزانه کردن هین ده خواب پیش خستن و اف ایدی هشت جوا کی ده جوا تباهی خودی درکتنه کی هین ده خورتر وره چه کردن yani جوا کی ده ایدی هیزا جنه دیتن باندورا جنه دیتن پیشنگتیا جنه و بخوره چه آواد که چید که اف جبوی جوا کی تباهی جی مساجه کی دوی میلی ده yani همو واران ده ایدی جن هین ده اکتیفتر تبلی بوین ما في خو هم خرط خواستن بشتربونه که هند ها جداتر دا آوا کرن دا چکرن اف پرگرینگ بو و اف نتنج بوی گلی روجلات نامین yani نتنج بو گلی می باکور روجلات سوری البته جبوی تباهین گلین هرمی جی و ها آوا بو چه چون که
اساس دور ده او شکاندنا کو هات چیکن همبر هیزا هری هوف اما هیزا کی هری خوزای به امکان خوی کم کاری برخواب بسکنه چونکه اساس یک وی هیز ده او فکر او رامان يعني او اراده یا کو هبول پشت ویده اساس ویل برخودا ویب سرخست جوی و پرگرینگ بیان او اساس او قرلما يعني شکاندنا ام بیجن کان بیجن جبوی و هیزن ایکول پاش وان چتا این دستلاتار ایکو هبونا خود ورده دیتن حتی آنها خوصا ده دومانن دفرد او شکانده که هاته چکرم پرگرینگ بو جبوی جوشون ده ایلی يعني ده هذا تر وبوينه كم كارمش يعني حتى بيواجه بري كوباني شاري كوهات المشاندن بيواجه كي وك خو أواكرم خو تشكرم بو خو پرورده کرم بو خزانه کرم بو أبجي جرين بو البته أو تنا بابل كي شاري كوباني بيرنجي وصا أنجامك خورتر نخص باور تيدا هم دي جبا كده هم جبوي هزي مين الأشكالي جي همان دميدا أما يعني أو بيواجه برجرين بو وبيواجه كوباني شون ده جي يعني هم البته دستكيش در بديج هاتا دانيدن برگرين بو يعني بخوره اساس هيزن بر اما در دور خو کومبینه کی دا اواکرن دا چیکرن و بوینه کی رخصتن بوینه کی هند ها خورتر دا اواکرن دا چیکرن